Zambezi Arts. Njengoba lisazi ukuthi uZambezi Arts bayibo abayisintu ngendlela eziningi ezijiyeneyo. Njalo siyazi ukuthi balondoloza isintu sakithi namasiko akithi. Sifundile lathi kibo, silokho sisafunda kibo bengabantu abadala. Sikubone sikufanele thina njengesipho samatabezulu ukuthi sibabone. Kodwa bengabongwa yithi kuphela thina abakhokheli bebongwa ngamatabezulu wonke. Sibabonga njengoba bekhona apha benathi basincedisa ngezinye indlela phecelezi ngesilungu bangama-community leaders. Ezomculo ziya itsho indaba yesintu, ziya itsho indaba yamasiko, njalo ijabulisa isizwe. Siyakubonga khonokho, silicelela-ke emathongeni lapho belingani liqhubekele phambili impilo ende njalo kube kuhle kusiyaphambili. Nansi isertificate esihle esivelela kumatabezulu. Sibonga abantu abadala, siyabonga kakhulu kahle. Kumele isipho samatabezulu ngihamba labakhokheli besipho samatabezulu lapha uMzilethi eceleni kwami, kubuye ubaba uMpofu, ubaba uMchazu nobhala jikelele, ubaba uLuzibo, mina ngiyisipho senkosi Bhaluni. Siyabonga. Sizobhalelizwe elincane elokuthi khona kuthiwa uyazizwa uhlonitshiwe. Yini imini bebethe khona umprofeti kahlonitshelwe njengakiwe, kodwa kwelethu ilizwe siyahlonitshwa abafowethu. Khonokho asiyonto encane, kuyinto enkulu ngoba ungabona abafowethu beku-recognize usaphila. Ube kwazekile enhlanhla ngoba kaningi na umuntu esenama-flowers esifubeni ekhangele phezulu, siyakhuluma yonke into ngayo. Sinjani sikhulume ukuthi bona wayengayinto kangakanani wayenza nabo ukuyana. So abana sisaphela indlela yasi-challenge yokuba sitshile ukuthi bona next time liyenza sizabuya sihlabele kodwa sibolonile. Nakuthi siyadobhani amaphepha, siyadobhakeza, siyaklina imbembizeli, siyasika amatamati, sisiyenza ngoba thina as a community sizakhula only when thanks to our community. So sithanda ukuthi wena sibone isihloko sethu sishore ngefonile ngabona ngazo into Donald Trump wayeseyakuphupha ukuthi wena ufuna ilizwe lakhe in the next 2 years lizaba linjani. Noma lunguwafawafa ngisayona manje Donald Trump ufuna ukuthi asho izindaba. Hayi siyabonga sithonga. No, siyabonga sithonga. Ufuna libusise umsebenzi hayi ngeke sizakhona.